Ngenyanga edlule sakusakazela umbiko ngosozinyama waseKariega Eastern Cape ohamba ngesihlalo esinamasondo owabe ezongenela umncintiswano wosozinyama iBodybuilding World Cup eSlovenia kepha ke engenayo imali yokuya khona. Saphinde samema saxoxisana naye emva kokuthi eveza ukuthi lukhona usizo alitholile ukuya kulomncintiswano emva kombiko wethu. Izindaba ezimnandi ke zithi uMax Kulati ubuye nendondo kanye nePro Ticket ngomgqibelo. Intatheli simkantshubomvu yeindaba zemidlalo SABC uThabiso Sithole ubeyomhlangabeza esikhumulweni sezindiza iOR Tambo namhlanje kuseni waxoxisana naye. Simingelele kwizindaba zezizulu lapha kusikhumulo esikhulu sezindize eOR Tambo njengamanje sinentshatsheli entsha evela lapha elizweni laseSlovenia. In fact ivela lapha eNingizimu Afrika uMax Kulati. Max, sibingelele kwindaba zezizulu SABC1. Namhlanje ubuya uphethe kuzindondo, uphethe okuyitrophy. Awuchazela ababukeli bethu kambe uphuma kuphi yini lesizuzile namhlanje? Ndisuka kwilizwe laseSlovenia bendiyomela uMzantsi Afrika bendiyomela iAfrika kwi-International Bodybuilding Federation World Cup besibanjwe ephaya eCopa Slovenia under uDusko. Into endivuyisayo le ndibuye ndiyi-pro. Ndibuye ndiyi-pro ngoba ndiye ndafumana i-pro card, ndawina kwi-fake division yam, ndawina number 1, ndafumana i-pro card yam, ndabe ndibuye nayo ne-trophy. So ngoku ndiyeliba nguMax the champ, nguMax the pro, ndi-pro ye-IBFF. Osichazele Max, umdlalweni wenzayo we-bodybuilding mafushane nje mhlawumbe singathi ngesinto ukuzivocavoca ziveze incasela sithi umkhulu kangakanani lapha eNingizimu Afrika noma sithi umkhulu kangakanani phesheya kwezilwandle la uphuma khona? Yo, lo mdlalo apha eSouth Africa abawuboni as a sport. Apho siphuma khona kumdlalo omkhulu because indaba esikuyo bekugcwele sabe samkelwa ngabantu, even abantu abaphana basamkele ngenhliziyo ezikhulekileyo. Into esibonisayo ukuthi apha eSouth Africa kuyafuneka ugovernment wethu ayithathele ingqalelo lento ye-bodybuilding. Kuyafuneka ugovernment wethu asisupport as bodybuilders, not only asupport i-federation enye, ajonge i-federation enye because nayethi i-federation ese-athletes sabuya at least ifumene ki-top 6, sabuya ne-medals ezininzi, sabuya ne-pro cards. So ithetha ukuthi lonto le ugovernment wethu sayifuna ayithathele ingqalelo indaba ye-bodybuilding, angajonge i-federation enye ba usponsorisha i-federation enye akazoyisponsorisha yonke i-federation ye-bodybuilding. IBFF makayisponsorisha ugovernment ngoba siyasokola nathi besimele uMzantsi Afrika. Max, phabuthi esidliwe isikhathi ubuyele ekhaya namhlanje, ubuyele eGqeberha la uvela khona abantu basekhaya bazobona uMax umpetha ubumhlaba kweze bodybuilding. Yes, namhlanje ngicamela ubuyele ekhaya because bene flight ende and ndiyathemba ndofika abantu benilindele pha ngoba wonke umuntu ezibabone ivideo yami ku Facebook, WhatsApp bajabule and bayavuya ukuthi bazobona uMax omtsha uyi-pro, and ndiyafuna ubulela kuwo wonke umuntu othe wafaka ihlanza ekuncediseni ukuthi mangikwazi uya phesheya. Ndibulela wonke umuntu othe wafaka ihlanza ukwazi ukuncedisa baba ngifuna supplements. Le-Max Team 2022 nayo ndayibulela, no Tracy no Renee, ndambulela nayo Renee Spears, ndambulela nayo ngoba bancede kakhulu aba bantu badlale i-huge role ekilanto kuluhambo lwami loya ePro. And nomnye ngifuna umbulela uMongezi Mata, ndifuna umbulela uBig Mo because khangadinwe ndim bendimsokolisa along the way, but khangadinwe uye waqina ngoba besithi Max masambe. Namhlanje ndafuna ukuthi basobabini sibuye siphethe i-pro cards zethu, ndabulela nakuye mngani wami. Sisiqoqise lapho esikhumulweni sezindize eOR Tambo, yazibona insizwa la hayi impela hayi incasela ivukile ngikubuyisa intambo kuweni lapho e-studio.